Krenut ćemo u Jugoslovensku kinoteku kod mog druga Radeta Zelenovića, inače dugogodišnjeg muzičara, urednika filmskog programa Radio Beograda i sada direktora kinoteke. Tu skoro prelistavajući jednu staru knjigu, podsjetio sam se jedne misli koja možda na najbolji način filmskim jezikom rečeno oslikava šta je to u stvari muzika. Victor Hugo je svojevremeno napisao da je muzika zvuk koji misli. Pojavila se muzika i može se reći da od samih početaka, iako imamo do 27. godine fazu nemog filma, film nikad nije bio nem, upravo zahvaljujući filmskoj muzici. Kasnije se stvar razvijala tako da su ljudi počeli da se profesionalno bave muzikom, makar da je bilo otpora i tome. Recimo, čuveni kompozitor Stravinski je svojevremeno napisao da je muzika, odnosno film ugrožava muziku upravo u tom njenom autorskom delu i da on muziku na filmu doživljava kao tapet za neki zid. Srećom, to je mišljenje koje nije preovladalo u istoriji filma, već su ljudi počeli da prave profesionalnu muziku i kada govorimo o muzici na filmu, moja prva asocijacija su filmovi koji su na neki način ostali u istoriji filma zapamćeni i po muzičkim temama. Ti kad kažeš treći čovjek, odnosno kad čuješ numeru iz trećeg čovjeka, ti tačno znaš šta je. Tako da recimo teme kao što su iz trećeg čovjeka, iz Kuma, iz Mosta na reci Kvaj, iz Kazablanke, koji je dobri duh ove kancelarije, ti filmovi ne samo da su ušli u istoriju filma kao filmska klasika, već su i muzičke teme iz tih filmova ostali neka vrsta muzičke klasike. U ovim našim prostorima filmska muzika i film su, rekao bih, povezani sudbinski. Pre svega mislim na dve, ako hoćete, neke vrste muzičkih revolucija koje su se desile na ovim našim prostorima. Jedna je možda ona sa Pastir Kostijom i sa, rekao bih, možda više sa Balom na vodi i druga je sa filmom Jedan dan života. Ako hoćete, možda između ta dva filma ima jedan muzički interregnum, to je Sarita Montiel, koja se pojavila sa svojom pesmom, pa ne znam, Joselito, pa sve to šta se dešavalo iz toga. I ako se ne varamo u ovoj emisiji, mi ćemo upravo čuti i jedan insert iz filma Prodavačica ljubičica. Je bello usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en él. Ojalá. Jedan dan života je film za koji sam ja na mnogo načina, rekao bih, ne samo muzički vezan. U Kosovu Polju gde sam živeo, to je jedan od prvih filmova kojih se sećam. Imao sam određeni sluh i muzičku kulturu, bavio sam se i čak poluprofesionalnom muzikom, svirao harmoniku po kulturničkim društvima u Kosovu Polju i okolo i znao sam lepo da pevam, jel? I moja pokojna majka me često terala da pevam za nju i za komšike tu numeru iz filma. I ranije, znate, bile su igranke nešto sasvim drugo i to se između ostalog sviralo na igrankama. Ja sam stalno u glavi vrteo taj film. Jer to je jedna vrlo zanimljiva stvar. Zašto ta moja vezanost za filmsku muziku? Nekad sam iskupljao kasete, kompakt diskove filmske muzike. To je mogućnost da ti u 3 minute prevrtiš ceo film. Možda, ako ne ceo film, njegove neke najznačajnije detalje. I uvek me, kako bih rekao, ta tragična sudbina te heroine filma i tog glavnog junaka, evo sad i prilike da obavestimo gledalce da Roberto Canjeda, glavni glumac iz tog filma, je početkom jula, nažalost, umro. On je bio jako popularan u svojoj zemlji. On je snimio 402 igrana filma. Taj film, dok sam radio u televiziji Beograd, bio je verovatno jedan od najtraženijih filmova za emitovanje od publike i ostao sam dužan publici. To je za mojih 14 televizijskih godina jedini film koji nisam uspeo da prikažem.
On je imao prava kod Kolumbije za Ameriku i za ceo svet. Prava su prodata jednoj maloj firmi, nije više bilo kopije. Kopija filma koja je bila u Beogradu nije bila najbolja. Meksički ambasador, gospodin Carlos Ignacias González, predao agremane tadašnjem predsjedniku Jugoslavije. Onda su oni valjda seli pa su malo pričali s njim i onda su rekli kao aha, da, jedan dan života, mama Juanita. Čovjek rekao, prilike ne znam o čemu se radi. To je ta priča o Balu na vodi i jedan dan života kako su oni u svojim zemljama u suštini nepoznati filmovi. I onda su me obavestili, zamolili da li mi možemo da damo kasetu tog filma gospodinu Gonzalesu. Sam rekao kako da ne, ali prvo da proverite da li je on Meksikanac. Znate, sad kao kod nas ja ne znam Skupljače perje ili ne znam neki takav film. I mi smo dali kasetu, on je bio ljubazan da dođe, da se zahvali da je video film i kaže, znate, ja sam uradio nešto ne konsultujući vas, ja sam zvao u Meksiku, gospođa Colomba Dominguez je, hvala Bogu, živa i u dobrom zdravlju i rekla mi je da je mnogo pisama posle projekcije tog filma dobili iz Jugoslavije i ja sam nju pitao da li biste vi došli u Jugoslaviju, ona rekla sa velikim zadovoljstvom. Tad mi je to bilo prilično neverovatno, međutim, rekao sam kako da ne i nama će biti zadovoljstvo da gospođa Dominguez dođe u Beograd i ona je došla. I to je bio jedan susret prepun emocija. Sećam se kad smo ušli u bioskopsku salu Muzeja kinoteke i kad je sela, Slavko Perović je otpevao Mamu Juanitu na našem i na španskom jeziku. Ja sam mislio da će srce da joj stane. Mama Juanita, mira que ya amaneció. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene. Je nastavilo, lepi filmovi, još lepša muzika i onda kao novi grom iz vedra neba film Džungla na školskoj tabli i Bill Haley sa pesmom Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home.